M23 ikoresheje bimwe mu bitwaro byabo by'ubwirinzi ihanura indege y'Ababiligi ya gisirikare, ndetse kandi M23 yongeye guhanura drone ebyiri z'Ababiligi. Mu makuru tugiye kubagezaho akantu ku kandi nk'uko mubireba, ibi ni bimwe mu bitwaro birimo birakoreshwa na M23 bahangana na bimwe mu bitero bikomeye cyane by'igihugu cy'Ubabiligi. Ubwo ndavuga abasirikare b'igihugu cy'Ubabiligi. Ni bimwe mu bitero mu by'ukuri byagabwe hariya Walikari. M23 ikoresha bimwe mu bitwaro by'ubwirinzi ndetse bidasanzwe, bimwe mu bitwaro byapfubyaga ku buryo bukomeye cyane, bimwe mu bisasu by'Ababiligi. Ndetse kandi muri aya makuru yacu agezweho tugomba gutotora akantu ku kandi ku bijyanye n'uyu musirikare w'igihugu cy'Ubabiligi wamaze kurasirwa mu ndege, ndetse n'umwe mu basirikare ba FARDC wari uri kumwe n'uyu musirikare w'igihugu cy'Ubabiligi. Nyuma y'uko M23 ikoresheje ibitwaro byabo bahanuye indege y'Ababiligi, mu makuru twamaze kumenya ndetse tunakesha imboni zacu, nuko M23 bimwe mu bitwaro byabo by'ubwirinzi ndetse kandi birimo birakoreshwa birasa indege z'Ababiligi, bimwe muri ibyo bitwaro birimo birerekezwa aho bita Kisangani mu rwego rwo kugira ngo bahagarike bimwe mu bitero by'abasirikare b'igihugu cy'Ubabiligi. Igisirikare cy'Ubabiligi hano Kisangani niho hari ibirindiro byabo, ndetse ni naho barimo barakoresha ikoranabuhanga ryabo bahagurutsa zimwe muri drone ziri kugaba ibitero kuri M23. Mu makuru rero tugiye kugarukaho, M23 yamaze kwerekeza ahangaha Kisangani. Ibingibi biri gusobanura yuko isaha ku isaha imirwano iraza kubura ku buryo bukomeye cyane hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cy'Ubabiligi bakoresheje imbunda, nyuma yuko M23 igomba kwinjira ahangaha Kisangani. Mu yandi makuru agezweho nuko ingabo za SADC, aya makuru tugiye kuyatotora njyewe na mugenzi wanjye, ingabo za SADC zatangiye gutegura bimwe mu bitwaro biremereye. Ni ibisasu bagiye batega hariya mu mujyi wa Goma. Ubwo ndimo ndavuga ku kibuga cy'indege. Mu makuru twamaze kumenya nuko M23 ndetse na SADC batangiye gutegura bimwe mu bisasu mu rwego rwo kugira ngo SADC izakoresha iki kibuga isubira mu bihugu byabo. Muri aya makuru yacu kandi tugomba no kuza kugaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mba TV Rwanda igomba kujya ibagezaho update z'amakuru. Ni nayo mpamvu musabwa kudukunda ndetse no kudukurikira. Hano mu gihugu cy'u Rwanda tugomba kuza kujya mu karere ka Nyanza. Umusaza w'imyaka 60 ubwo ndavuga 61 yatoraguye grenade ayishyira umugore we ngo nayimutekere, dore yuko mu makuru twamaze kumenya uyu musaza ngo yagize ngo iyi grenade ngo niteke, amusaba yuko agomba kumutekera grenade. Bamwe mu baturage baje kubona uyu musaza yikoreye iyi grenade nibo baje kubibwira inzego zibishinzwe kugira ngo uyu musaza ataza guhitanwa n'iyi grenade. Ndetse kandi turaza no kujya mu gihugu cy'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yongeye kurikoroza ku buryo bukomeye cyane nyuma yo gutangaza yuko igihugu cy'u Rwanda noneho kabaye yamaze kumenya umugambi mubisha ngo bafitiye igihugu cy'u Burundi, uwo bita General Niyombare. Uyu mugabo ngo agiye gutera igihugu cy'u Burundi ni bimwe mu byatangajwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi, avuga yuko ngo uyu mugabo Niyombare ashyigikiwe bikomeye cyane n'igihugu cy'u Rwanda. Ndetse kandi bimwe mu bintu biteye ubwoba nuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ubwo ndimo ndavuga Sendagara, yavuze yuko nyuma yuko igihugu cy'u Burundi kizaterwa n'abagerageje gukora kudeta, ubwo ndimo ndavuga mu mwaka w'ibihumbi 2015, yavuze yuko nabo bagomba kuzahita batera igihugu cy'u Rwanda. Wowe icyo usabwa nta kindi, tera agatebe tuza dutotora akantu ku kandi kugira ngo murusheho gusobanukirwa ndetse no kumenya uburyo ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba. Reka mbahe ikaze nanone mwebwe mwamaze gukora subscribe. Turagarutse nanone ni amakuru agezweho ku mirongo y'urugamba nk'uko nari maze kubibabwira. Ndi muri studio na mugenzi wanjye, tukaba tugiye kubagezaho update z'uburyo ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba. Gusa muraza kutwemerera mu by'ukuri duhere kuri ibi bitwaro bya M23. Bwana Janti nguhaye ikaze, ariko mu by'ukuri ikintu cyitwa ibitwaro bya M23, ubwo ndimo ndavuga ibitwaro by'ubwirinzi. Ibi bitwaro mu by'ukuri byamaze gutitiza isi muri rusange. Yego nibyo koko, ntabwo turi butinda twivuga kubera ko twebwe dukubita tubangura, amakuru yacu akubita bangura. Rero M23 yatangiye guhanura drone
ndetse n'ibitwaro biri gukoreshwa n'ababirigi iri gukoresha sisitemu yabo. Ejo twabivuze abantu babibonye, iyi sisitemu yitwa electronic warfare jamming system. Iyi sisitemu rero ni sisitemu iri gukoreshwa mu rwego rwo guhanura drone ndetse na Sukhoi byaviriyemo ndetse n'ababirigi kuba batakaza umukomanda wabo ndetse wari uri kumwe n'uwa FARDC. Yego bwana Janti, imbere ko tuza kwinjira muri aya makuru ku buryo bukomeye cyane, ariko twanasaba abadukura ndetse n'abadukurikira gukora subscribe batarayikora. Gusa tugarutse n'ubundi muri update cyangwa muri aya makuru yacu bwana Janti, ni ukuvuga ngo M23 nyuma yuko imenye yuko igiye kugabwaho ibitero n'igihugu cy'Ububirigi, ndetse M23 ikoresheje ubutasi bwabo bamenye yuko igihugu cy'Ububirigi cyazanye bimwe mu bitwaro by'ubwirinzi ndetse na zimwe mu ndege z'intambara zigezweho zifite ikoranabuhanga rigezweho. Bityo rero mu buryo budasanzwe, mu buryo umuntu atahita avuga aka kanya, M23 nayo yashatse icyo twita bimwe mu bitwaro bishobora kuzabafasha guhangana n'igihugu cy'Ububirigi. None mu by'ukuri muri iyi mirwano ndetse n'ibi bitero by'igihugu cy'Ububirigi cyangwa abasirikare b'igihugu cy'Ububirigi ku butaka bwa Kongo, M23 navuga yuko mu by'ukuri iri kwitwara neza ku murongo w'urugamba, dore yuko mu by'ukuri nk'uko twari tubivuze, nta ndege, nta Sukhoi, nta drone zirimo zirerekeza mu birindiro bya M23. Ibi ngibi byatumye Ububirigi bwisubiraho. Ibi ndavuga yuko Ububirigi bwahise butangira kugira ubwoba nyuma yo guhanurwa kwa drone ebyiri ndetse na Sukhoi yaje gupfiramo umukomanda w'Ababirigi. Si we wenyine, nyuma yo gupfa k'uyu musirikare w'Ababirigi wari uri kumwe n'umukomanda wa FARDC, andi makuru aravuga yuko intambara iri guhuza Ababirigi ndetse na M23 mu by'ukuri hamaze gupfiramo abasirikare bagera mu 8 b'Ababirigi. Ibi byatumye Ababirigi batangira kugira ubwoba ndetse no gutangira gusubira inyuma mu by'ukuri mu bijyanye n'imirwano, kubera ko M23 yababitsemo ubwoba bukomeye cyane. Yego, mbere yuko rero twinjira mu makuru yacu bwana Janti, tugomba no kuza kugaruka kuri uyu muturage, ubwo ndi kuvuga no mu gihugu cy'u Rwanda. Umuturage hariya i Nyanza yatoye grenade ngo azi ko ari iteke ashyira umudamu ngo namutekere. Ibi byasekeje cyane. Aha ni mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, aho umuturage ni umusaza ngo ubarizwa mu myaka 61, mu by'ukuri ngo yagiye mu murima, agezeyo nubwo yararimo arahinga, hanyuma ngo akuramo grenade, we ayita iteke, arayiterura arayirukankana, ati mu by'ukuri umudamu wanjye agiye kuntekera iteke riryoshye. Rero mu guhura n'abandi baturage nibwo byaje gukomera, abantu bamubwira ati ubwo abageragezaga kuba bazi ibyo ari byo, baramubwira ati icyo watoye ntabwo ari iteke, ni grenade. Rero atangira kugira ubwoba. Yego, ibi byose rero tugomba kubigaruka, niyo mpamvu dusaba abadukunda ndetse n'abadukurikira gukomeza kuza kudukunda ndetse no kudukurikira. Gusa n'ubundi muri aya makuru yacu tugiye gutotora akantu ku kandi, ni nayo mpamvu tuba tugomba kubanza tukayacamo neza kugira ngo abantu bumve ingingo tugiye kugarukaho. Bwana Janti, SADC ari mu mujyi wa Goma, amakuru yamaze kumenyekana yuko batangiye gutegura bimwe mu bitwaro biremereye cyane, kandi mu makuru twamaze kumenya bwana Janti nuko ibi bitwaro birimo birategurwa cyangwa ibi bisasu birimo birategurwa na SADC ari i Goma. Ubwo ndi kuvuga ku kibuga cy'indege cya Goma, nuko ngo bimwe mu bisasu byari byaratezwe na SADC none basubiye inyuma barongera barabitegura mu rwego rwo kugira ngo bahabwe ikibuga cya Goma bagikoreshe bava ku butaka bwa Kongo. Yego, ibiri ngibi M23 yabikoresheje mu buryo bwo kugira ngo SADC, kubera ko ariyo yari iri mu mirwano ifatanyije na FARDC, igire icyo ikora ku bijyanye n'ikibuga cy'indege cya Goma, kubera ko SADC mu by'ukuri yashakaga gucisha abantu bayo n'ibikoresho byabo mu Rwanda, ariko M23 ibabera agati kanuka, irababwira ati hoya, iki kibuga cy'indege nicyo mugomba gukoresha kugira ngo mutware ibisasu byanyu, mutware n'abantu banyu. Rero nimuze mutegure ibisasu mwatezemo, nimuze mukore iki kibuga cy'indege, mushyiremo network, mushyiremo internet, kugira ngo ejo n'ejo bundi nihagira n'uwongera kuza kudutera dukoreshe system yacu yitwa electronic warfare jamming system, tubarasa tubahashya. Dore ko abanyepolitike batagira isoni, uyu munsi wa none bashobora kuba bari gutakamba
ejo bakagaruka n'ubundi baje kurwana nyakubahwa Antoine. Yego bwana Janti, rero reka twinjire rero mu makuru yacu dukubita atubangura nk'ibisanzwe, dutotoreye akantu ku kandi. Reka noneho twinjire warikari mu by'ukuri, turebere hamwe uburyo M23 yaje guhanura indege ikomeye cyane, ni indege ya Sukhoi ndetse ikanahanura drone ebyiri. Bwana Janti, M23 ikomeje gutanga isomo ku gisirikare cy'Ububiligi, ikomeje gutanga isomo ku gisirikare cy'umwijima, ubwo ndavuga FARDC ndetse n'uwo bita Antoine Tshisekedi Chilombo. Rwose M23 ikoresheje ikoranabuhanga ryabo nk'uko abantu bajya babibona, ndetse kandi nanavuga yuko abatabashije kubona video bagomba kujya mu ntangiriro z'amakuru yacu kugira ngo barebe kamwe mu kavideo M23 irimo irahanura indege y'Ababiligi ku buryo buremereye cyane ndetse na zimwe muri drone. Gusa hano warikari urabona yuko M23 ikomeje kuhatangira isomo ry'intambara ku gisirikare cy'Ububiligi. Yego warikare murabizi ko ari agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro, ni agace gakungahaye mu by'ukuri mu bijyanye n'ubutunzi bwo mu butaka. Rero aka gace mu by'ukuri Ababiligi bakomeje kukarwanaho, baje gufasha FARDC kugira ngo aka gace katazafatwa na M23. M23 uribuka ko yagafashe hanyuma ikongera ikivanamo, biba ngombwa yuko basezerana na FARDC ko itongera kubatira. Ariko M23 yikuyemo nyuma y'igitutu cya Canada ndetse na Amerika kubera biriya birombe n'ubundi bya Canada, bituma M23 igirwa inama isubira inyuma. Ariko mu by'ukuri n'ubundi ntabwo yarivuze yuko ihavuye, yakomeje kwakira akajisho ndetse no kubaproteja ku buryo buremereye cyane. Yego ibi ngibi rero ntabwo byaje kubahirizwa FARDC, dore ko yabarasheho, hanyuma M23 iyitamo kwisubiza muri kariya gace ka warikari. Hanyuma Ababiligi bajya gutegera mbushi hehe hariya Kisangani kugira ngo baze kurasa mu by'ukuri M23 bakoresheje drone, zimwe muri drone 100 bazanye Ababiligi muri Kongo, hanyuma na Sukhoi. Rero ibi bitero bagiye batera M23 nayo yahise yentroduiza ya system yabo twavuze y'ubwirinzi, aho irimo irayobya ibisasu ndetse ikanashwanyaguza indege z'Ababiligi ziri guturuka Kisangani, ari nako ikomeza yavansa igenda inyura mu mashyamba y'inzitane kugira ngo ibashe gukubita Ababiligi ndetse inabambura ibirindiro byabo bafite ari ya Kisangani. Yego mbere yuko tunerekeza Kisangani, dore yuko ari naho intambara Bwana Janti irimo irerekeza, kuko mu makuru twamaze kumenya nuko M23 ikomeje kujyana ku buryo bukomeye cyane abasirikare benshi ndetse na bimwe mu bikoresho by'intambara ndetse n'izi systeme zabo mu by'ukuri zirimo zirapfubya bimwe mu bitwaro ndetse zikanashwanyaguza zimwe mu ndege z'Ababiligi. M23 nyuma yuko yikuye warikari ubwo nasubiye inyuma ho gatoya, Bwana Janti ndagira ngo mu by'ukuri abadukora ndetse n'abadukurikira bakomeze kugenda bumva uburyo ibi bintu M23 yagiye ibikurikirana akantu ku kandi. Nyuma y'uko ingabo z'igihugu cy'Ububiligi, ubwo ndi kuvuga igisirikare cy'Ububiligi, kinaniwe kwinjira warikari ako kanya, M23 yikuye warikari, noneho igisirikare cy'Ububiligi kibura uburyo kijya warikari kugira ngo cyashyire basement yabo cyangwa cyashyire ibirindiro byabo. Biza kuba ngombwa yuko ibirindiro byabo babijyana hehe Kisangani, mu rwego rwo kugira ngo bajye bagaba ibitero kuri M23 mu bice bigiye bitandukanye, kuko babonaga yuko nibaramuka baje warikari M23 izabibegereye ku buryo bworoshye cyane ndetse bikanorohera M23 kugaba ibitero ku ngabo z'Ububiligi. Bwana Janti rero twirukanyiye hariya Kisangani, M23 niho irimo irerekeza ibikoresho byabo ndetse n'abasirikare benshi. Ibi ngibi bivuze yuko cyangwa bisiguye yuko wa mugani w'Abarundi, ibi ngibi bisiguye yuko ahangaha Kisangani hagiye kubera intambara y'injyana muntu ku buryo bukomeye cyane hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cy'Ububiligi. Yego FARDC ntabwo ikivugwa, FARDC yabaye agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. ubu ngubu vis-a-vis ku mirongo y'urugamba M23 irimo irarwana n'Ababiligi. Iyi ntambara rero ntabwo yoroshye kandi M23 ntabwo yigeze yitinya, dore yuko aho kugira ngo ihunge urugamba ahubwo irimo irasatira Umubiligi. Kandi amakuru dufite nuko Ababiligi bari hari Kisangani aribo batangiye gusubira inyuma bitewe n'umuvuduko na system M23 ifite. Yego ndagira ngo tuve n'ubundi muri iyi ntambara ya M23 ndetse n'igihugu cy'Ububiligi, twirukanyire n'ubundi igoma. Ariko mbere yuko tugigoma kugira ngo turebe n'ubundi ibijyanye n'ibi bisasu byatangiye gutegurwa ku buryo buremereye cyane, ubwo ndi kuvuga ibisasu byateguwe ku buryo buremereye cyane. Amwe mu mashusho nabonye mbona ni ibintu biteye ubwoba. Dore ibisasu mu makuru nabajije umwe mu basirikare ba M23 yambwiye yuko
biriya bisasu biri gutegurwa na Sadek harimo igisasu cyashoboraga kuba cyafata kiriya kibuga cy'indege cyose kikahagira intabire ku buryo bukomeye cyane. Ibi rero mbere ko tubigarukaho bwana Gentil, reka twirukanyire kuri uyu muturage w'i Nyanza, uyu muturage ngo witoreye rwose grenade akagira ngo atoye iteke. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, ariko nanone ntabwo twamurenganya. Uyu muturage ngo byatewe no kuba adafite amakuru ahagije ku bijyanye na grenade, dore ko yari arimo arahinga, ngo bityo yibonera akantu agakuramo, atekereza ko ari iteke, hanyuma ngo afata inzira yerekeza mu rugo ngo ahereze umugore we amutekera iteke. Niko guhura n'abantu bakoma akaruru, arikanga abura ikibaye, baramubwira bati iyo grenade uyikuye he? Hanyuma ngo ibyamubayeho nuko ngo yahise arekura rya teke arisiga ku muhanda arigendera. Bwana Gentil, nk'uko twabigarutseho, uyu muturage wakoze amahano hano mu gihugu cy'u Rwanda, navuga yuko yatoye grenade akavuga ngo atoye iteke. Uyu muturage atuye mu karere ka Nyanza nk'uko twabivuze, mu murenge wa Nyagisozi, mu kagari ka Rurangazi. Nk'uko rero aya makuru tuyakesha bimwe mu bitangazamakuru hano mu gihugu cy'u Rwanda, byaje kurangira iyi grenade uyu musaza yari ashyiriye madamu ngo amutekere avuga yuko ari iteke, byaje kurangira abaturage bayitaye ku karubanda. Ubwo ndavuga kuyishyira ku muhanda. Mu makuru dufite nuko abasirikare aribo bagiye gutora iriya grenade nyuma yuko abaturage bafashe iyo grenade bakayishyira ku muhanda. Ikindi kandi ndetse n'ubuyobozi hariya i Nyanza bwaje kubigarukaho ku bijyanye nuko uyu musaza yatoye iyi grenade, bavuga yuko ari ukutamenya ndetse no gusobanukirwa yuko yari igisasu yatoye. Yego, ibi byahamijwe nanone n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi, Habinshuti Siridio. Hanyuma uyu nguyu niwe waje kuvuga yuko mu by'ukuri umuturage yabitewe no kuba atabimenye ko ari grenade, ndetse anashimangira ko ari ubumenyi bukeya. Hanyuma ngo biyambaza inzego z'umutekano ziza gutwara iyo grenade. Yego, dusubira igoma nk'ibisanzwe kuko twebwe tugomba kujya tubagezaho update nk'uko twamaze kubiyemeza. Narababwiye ni mujye mukora subscribe, mudusigire ibitekerezo byanyu, ndetse kandi nababwiye yuko igihango twahanye namwe mu by'ukuri ari kujya tubagezaho amakuru meza kandi yizewe. Dusubiye mu mujyi wa Goma ku kibuga cy'indege, bwana Gentil, Sadek yatangiye gukora ibikorwa navuga yuko biyireba, ndetse banategetswe kubikora kugira ngo bave hariya mu mujyi wa Goma. Wabonye amwe mu mashusho ndetse n'amwe mu mavideo. Mu by'ukuri Sadek na M23 bafatanyije barimo barategura bimwe mu bisasu hariya ku kibuga cy'indege cya Goma. Yego, ibi ni bigize amasezerano ya Sadek ndetse na M23 ubwo bahuraga bakemeza yuko M23 igiye kurekura abasirikare ba Sadek ndetse n'ibikoresho byabo by'intambara bari bafite hariya, ariko bategekwa yuko bagomba gusukura ikibuga cy'indege, bakagitunganya, bagashyiramo interinete, bagategura ibisasu. Ibi ngibi rero nibyo byatangiye hariya mu mujyi wa Goma. Sadek yatangiye gutegura vuba na bwangu kugira ngo ibashe gukura abantu bayo hariya ndetse n'ibitwaro byabo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Goma. Yego, mu yandi makuru ubwo ni update nk'uko twamaze kubibizeza. Mu yandi makuru dufite kugeza aka kanya nuko ngo Sadek hatangiye gutegurwa indege ziteye ubwoba. Ni indege zigomba guturuka mu gihugu cya South Africa, zimwe mu ndege za gisirikare, zimwe mu ndege zitwara imizigo, ni zimwe mu ndege zitwara izindi ndege. Bwana Gentil, amakuru ari kuvuga yuko rero mu gihe cyose iki kibuga cy'indege cyaba kirangiye, yaba ari ukugisana, gusubizamo ikoranabuhanga, dore yuko izi ndege n'ubundi zitahaguruka ku kibuga cy'indege nta interinete, nta koranabuhanga rigomba gukoresha izi ndege, ndetse n'ibindi bikorwa bikenera ikoranabuhanga ku kibuga cy'indege. Ni nayo mpamvu ibyo byose bigomba gukorwa na Sadek, ariko mu by'ukuri babifashijwemo n'ibihugu byabo. Ubwo ndi kuvuga igihugu cya Tanzania, ubwo ndi kuvuga igihugu cya Malawi, ubwo ndi kuvuga igihugu cya South Africa, bimwe mu bihugu n'ubundi bigize uyu muryango wa Sadek. Ubwo ndimo ndavuga ibi bihugu n'ubundi biri ku butaka bwa Kongo. Bwana Gentil, dusa nkaho dusoza, mu gihugu cy'u Burundi ibintu byongeye kudogera nyuma y'amagambo akomeye cyane y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ubwo ndavuga Evariste Ndayishimiye. Uyu Sendagara yongeye kwikoma igihugu cy'u Rwanda, yavuze yuko mu makuru afite akesha ubutasi bw'igihugu cy'u Burundi hari umwe mu bagabo wagerageje gukora kudeta mu mwaka w'ibihumbi 2015 ku bwa perezida Nkurunziza. Uyu mugabo nta wundi bita Niyombare Yuni General. Uyu mugabo rero mu makuru ngo yamaze kumenyekana nuko igihugu cy'u Burundi kigiye kugabwaho bimwe mu bitero biremereye cyane nyuma yuko
ngo uyu mugabo ngo agiye gutera igihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo akureho ubuyobozi bwa CNDD-FDD. ubwo ndimo ndavuga uwo bita Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye arashinja umutwe wa Red Tabara kuba ngo ushaka gutera u Burundi, ariko bikavuga yuko mu by'ukuri uyu nguyu ari umugambi w'u Rwanda urimo urategura kugira ngo u Rwanda rutere u Burundi, ariko ngo rukitwikira abarundi baruhunze mu 2015. ariko bwana Jatire ngira ngo tujyane ibi ngibi umukuru w'igihugu cy'u Burundi nubwo abivuga ni amatakira ngo yine kugira ngo amatakira ngoyi, ni ukuvuga ngo u Rwanda rumaze igihe rushinja u Burundi gukorana ndetse no gufatanya na FDLR, dore ko kuba bamaze igihe barwana bari kumwe na FARDC bari barimo barafatanya na FDLR ihungabanya umutekano w'u Rwanda. Rero atangiye nani ngari nibyo byonyine. Ejo muri sine twabonyeho biteka Kayumba Nyamwasa, uyu ngari mu gihugu cy'u Burundi arimo arakirwa nk'umwami. Ni ukuvuga ngo umubano w'u Rwanda n'u Burundi umaze igihe warazambye, ariko noneho kubera ubwoba uyu mugabo afite ari kwikanga buri munsi, akikanga akishikura. Ibi ngibi bigatuma rero mu by'ukuri atangira gutakira amahanga ayereka ko u Rwanda rufite gahunda yo kumutera, kandi ibyo bintu ntaho biri, ntaho byavuzwe, nta kibazo u Rwanda rufitanye n'u Burundi uretse kuba hari Red Tabara y'ubwayo itumvikana n'u Burundi. Kubihuza n'u Rwanda rero ni bidashoboka, ni nk'ibyo Kongo yakomeje ivuga yuko M23 itwikiriwe n'u Rwanda, kandi babeshya kuko bimaze kugaragara, kuko uyu munsi wa none M23 yatangiye kwinjira mu nzira za diplomasi, irimo irakora diplomasi neza n'abakongomani, kandi Kongo yemera, kuko iza kuba itabemera ntabwo yari kubahereza umwanya ngo baganire. Yego, perezida w'igihugu cy'u Burundi rero mu by'ukuri akomeje kwitwikira imbaraga z'igihugu cy'u Bubiligi ndetse n'uburyo umubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Bubiligi uhagaze mu gukomeza kuvuga amagambo mabi asebye igihugu cy'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga, dore yuko hari n'abavuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'ubundi akoreshwa n'umukuru w'igihugu cya Kongo mu rwego rwo gukomeza gusiga icyasha ndetse no gusiga isura mbi igihugu cy'u Rwanda. Bwana Janti, navuga ni reka dushyirire akadomo ku bijyanye n'amakuru yacu ahangaha. Yego, reka tuyahinira ahangaha, ariko nanone ntabwo twagenda tutavuze ngo mukore subscribe, turabakunda, mukore like, share na comment, kandi urukundo rwanyu turi kurubona, mu by'ukuri Imana ibahezagire. Yego, navuga ni Imana ikomeze ibarebe cyoroshye, ikindi kandi mukomeze mugubwe neza, ni muhahe muronke mwebwe mudukurikira muri hanze y'u Rwanda, mwebwe mudukurikira mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, mwebwe mudukurikira muri ku migabane igiye itandukanye. Reka mbabwire ni mukomeze mugubwe neza. Iyi ngiyi ni Mba TV Rwanda.